Jaun Andreok, egun on guztioi. Kantu zaletasunak berriz ere bildu gaitu Tolosako Leidor aretoan. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la clausura de esta 48ª edición del certamen coral de Tolosa. Ladies and gentlemen, we kindly welcome you to the closing ceremony of the Tolosa International Choir Contest. We hope you have enjoyed these days and the outstanding choirs participating. Thank you for joining us. Tolosatik atera gabe, 5 egunetan 16 herrialdetako 21 abesbatzen parte hartzeaz gozatu dugu lehiaketa atalean. Hain zuzen ere, Alemania, Kolombia, Kuba, Eslovenia, Espainia, Hungaria, Indonesia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Erresuma Batua, Suedia eta Taiwaneko taldeen partaidetza izan dugu, ikusten duzuen bezala zerrenda luzea. Eta tartean, euskal abesbatza batena ere bai, Bokalia taldearena hain zuzen. En unos instantes iremos dando a conocer el dictamen del jurado del certamen de este año, pero antes queremos darles las gracias en nombre de la organización por la atención que han prestado un año más a nuestro querido concurso. Eskerrak eman nahi dizkizuegu egunotan hemen bildu zareten guztioi, urtero bezala urten ere ekimen honi eskaini diozuen adeitasunagatik denon artean egiten dugu Tolosako lehiaketa. It has also been a pleasure to share this international cultural meeting with all the choirs, guests and personalities. Thank you for your attention and for your devotion to music. We will be delighted to welcome you again. Eskerrak eman nahi dizkiegu era berean lehiaketa aurrera ateratzea posible egiten duten erakundeei. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila, Gipuzkoako Foru Aldundia, Tolosako Udala, Ministerio de Cultura, INAEM, Kutxa Fundazioa, Tolosa Gasa eta El Diario Vasco. Queremos mostrar también nuestro agradecimiento a las personas representantes de diversas instituciones que nos acompañan en la mañana de hoy. Además de la Corporación Municipal de Tolosa, prácticamente en pleno, nos acompañan Mikel Mendarte, director de Cultura de Kutxa Fundazioa, José Manuel Bujanda, en representación del Gobierno vasco, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, Denis Itxaso, diputado foral de Cultura, el senador Joaquín Villarratz, la embajadora de Indonesia en España, Yulin Mumpuki, el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y la alcaldesa de Tolosa, Olazpen. Halaber, aurtengo epaimaila osatu duten adituak nortzuk izan diren gogoratu nahi dizuegu. Zelanda berritik iritsi zaigun Karen Grins. Letoniako Jānis Liepins. Paul Phoenix Erresuma Batuarra. Ukrainatik Alexander Vacek. Filipinetatik etorri zaigun Jonathan Velasco. Eta Mikael Bedar Suediarra. Epaimaiaren presidentea Enrique Azurza Euskaldun. Sin más preámbulos, pasamos ya a dar a conocer el fallo de este jurado en las diversas secciones y modalidades. Y comenzamos por el premio del público. Lehenik eta behin, entzulearen saria banatuko dugu dakizuenez, urtero El Diario Vasco egunkariak babesten duen saria. 58. abesbatza lehiaketako entzulearen saria, Esloveniako Saint Nicolas Choir Litilla abesbatzarentzat.
Foikar Subantxitz. Saria jaso aurretik, The Sounds of Slovenia kanta eskainiko digute, Damian Moknikena.
the conductor, Helena Fortier-Banti, to come to the center of the stage also. Zuzendaria melerdian behar dugu, saria jasoko badu. Dicho, es hora de entregar el premio del público al coro esloveno Saint Nicholas Choir Litilla. Hará entrega del mismo don Ángel María Vélez Zufiaurre, quien ha resultado agraciado con el premio de 2 abonos para la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, tras haber participado en la votación del público. Esloveniar txoriak eta irritziak, saio hori hasiera emateko. Badoaz, guren sariarekin eta ahots taldei dagozkien sariak banatzen. Hasiko gara segidan musika profanoa modalitatean, hain zuzen ere. Eta modalitate honetan, hirugarren saria, bertatik bertara doa, sariduna Bokalia ahots talde euskalduna. Abestuko digutena Eba Ugalderen Has venido. Acariciándome el pelo, mientras solo
ikusten duzu, con arreglos de Josu Elberdi, debido a que la agrupación ha ganado también el premio Gobierno Vasco a la mejor interpretación de una obra en euskera. Zuekin, vokalia bezpatzen. Eta Eusko Jaurlaritza saria banatzeko ardura, Jose Manuel Bujanda, Eusko Jaurlaritzaren ordezkariarena izango da. Bujanda jauna, mesedez dizunean. Taldeen modalitatean musika profanoari dagozkion sariak banatzen jarraituko dugu. Kasu honetan, bigarren saria jasoko duen abesbatza taularatuko da.
Erresuma Batutik etorri zaigun Apollo 5. Saria jaso aurretik honako kanta eskainiko digute. Kanen Ain't Nobody. Ain't nobody loves me better more, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Bien, pues el primer premio para grupos vocales en la modalidad de música profana viajará hasta Suecia. Recibamos a Svanholm Singers. Un aplauso para
Sofía Soderberg. Celebrarán el premio interpretando una obra de la propia directora, Poul Dansen. We need 3 conductors on stage, 1 member of Apollo 5. Basilio Astúrez, este zuzendaria, please come to the center of the stage. Eta saria banatzeko datorrela favorez, Julián Lakuntza Tolosako ekinbide etxeko presidentea.
A continuación, vamos a proceder a la entrega de premios correspondiente a la modalidad de grupos vocales, en música sacra. El tercer premio es para Vokalia Ahots Taldea. El director de Vokalia Ahots Taldea, Basilio Astúrez. Vokalia nos ofrecerá seguidamente la obra Ave María de David McIntyre. taldeetan eta musika erlijiosoan bigarren saria eskuratu duen taldeari egingo diogu Dios a la segidan. Alemaniatik Ensemble Nobiles.
Paul Heller musikagilearen pieza bat eskainiko digute, Fly by Me a Hair. iritsi da erlijio musika eskaini duten ahots taldeen lehen saria banatzeko unea. Modalitate honetako abesbatza irabazlea, Suediako Svanholms Singers! Zuzendaria, Sofia Soderberg. Eta saria jaso horretik, abesbatzak, Franz Bibleren Ave Maria eskainiko dugu. Ave
Martínez jauna eta Ensemble Nobilis taldeko beste partaide bat, etorri ditezela. Galdu ez badira, eta bitartean, sari banatzailea aurkeztuko dizuegu. A la entrega de los trofeos, Mikel Mendarte, director cultural de la Fundación Kutxa. Ospakizunak behar baino lehenago hasi dituzte hoben. Hortxe omen daude, Mikel, berehala. Lasai ez dira eta sari gabe joan. Mikel Mendarte zeinen txukun jarri dio txapela irabazleari. Tras entregar los premios correspondientes a los grupos vocales, vamos a realizar un pequeño descanso de 10 minutos para proseguir después con la entrega de los premios a los coros de cámara. Jarraian, 10 minutuko atsedenaldi labur bat hartuko dugu. Gero arte.